sir. Ya, itu. Kunyo palang ano business center Golden Jubilee da yekut wampe new palang isua imam da lay hayang ai katalan jinne hadawa yukla hayang boy kawang jinne kong kelu okla executive secretary banyak baptis pemunok pangjam kaya business center Women of Golden Jubilee, item apa aha ayam yaha jamun Business Center Baptist Women of Golden Jubilee item 9 to 10 March 2024. Again, you, Kautong Maima Detail, celebrating God's faithfulness. Konyo Balan, Brigade A, Reverend Nayo, retired CS KPPP. B, Reverend Dr. Kembia, State Chaplain Kulima Nagaland. C, Reverend M. Tomo Pastor, Kunyang Baptist Gubernur Timahur. Cover number Java, 9 March 2024. Yanin Yobnok Thailand. Kiba, 4:30 AM. Jubilee Day, Etla, Reverend L. Najib, Executive Secretary, KPPP. Sa available. Ja, Jongyu, Yuma C. Yuma, Associate Pastor Women, MVP number 3 at Batangay. 3. Kapung Ngau Iyang Naitubla. Bajay Mando Pastor, Tamung Baptist Fellowship. 4. Andun Ngau Ila. Bajay Langso Deacon, MCPB. Program number 9. Mungmay Ngau Ila. Number 7. Brigade M.A. Reverend M. Saiba, retired. Evangelist KPPB. B. Yuma Wankau, former Sikobuyu, MCBB. C. Yuma Sigmat, former Sokobuyu, MCBB. Brigade 6, Mehakamuna, M. Loklan. Brigade M.A. MCBB, Youth Rangers, Bajay Kamba, Associate Pastor, Youth. Brigade B. Mount Theological College Square. 7. Kapungau Ya Bella Temanway Reverend Nayo, retired CES KPPP. Ngau Kapung May Matu, Title 2, Umayno, celebrating God's faithfulness, teachers. Program number 8, Tuitim Hem, hit number 108. 9. Tuitim Yutla, Temanway, Bajay Lintong, former Deacon, MCBB. Jongyu, yang punya ba, Tuan Pei ia sebuah bu pangcam staffan, business center Bueno Catalan, aliu, item ibu kia Pei bu, ia nak Tuan Pei ke Yunnan. Hakui numana dia yang kecat, anggi ngempa acau cat, kawang ba Catalan, awa wanyak mabu, yasan jadi bu nyui wangai tante ke. Numano I semai bupame atata item nak cina ye. Numan asumanda kawang katalan yemen mengok kue. Numan sa kawang pa katalan monan. Ya hatau anpun ngar cina sa ketu kemana privilege cina si yoga menang. Aku hatau anpun ngau siakai alang. Sausatu bu hipap cuan di benang. Dawa teman kaya atau apa aja kan? Banyak macam susah parah sih mah asal ada bumerok tahu kia gospel game hepak cat, banyak game. Tahu kia game apa yang ada? Yom poni aku yom bagi pu isi punasa kawan tekan punasa. Baik buka tangan iman berkam tangan punasa. Tahu bumerok katananya iman. Pastor William, so saya parang anu jutaan
haki iman to nya pe kulan ta kana bi sem ngai tin yang pi chong ye che yang chang apa kan to le re chi wa pe ta ngui se haka pa ya anu ta nai mo yang ni sing ya la mai ma pu atau ki mau kalak sang mana mong ba haka ka ye se ma ngai mo Nah, ada rencana, kita saya panggil. Di Jablo Yamyap State Chaplain Kohima Nagaland. Jadi nama Chaplain. Sampai hanya ulim, isuko ulim menang, yang nama Chaplain. Isuko dia kemampu kumbinang, hanya kangen tadi ya kumgelak tapi ada usia tenang. Tadi itu mampai speaker rasa imam Silum bikang menang, tau pai inok maman dekat. Pai yang menang. Nah, waktu Jakarta tidak saya kira kali ini. Terus sabu mana saya tekan taibu ada yang selam lagi. Adanca alungku saya cuma nak lagi. Ada kumai nok seninya faham. Adan aja Thailand saya di sini mai taibu. Kita jangan ada lainnya balana punya balana alungku saya cuma nak taibu. Lili jalana kata amin ha. Teman kami yang mak saya yang betul atau mai nok saya yang saya ki yo om mai thai debu ba yoi ma staff chama hai ko yang ke nok pancha chu hai ko yang ke ante ni bu nok ni cha hai ni chu nok ma tu ma ni ni yang ke ta ngong ku staff la na kam wan mu mai nok ma sende mu mai nok ma sini o ma shi gu ya berkata population jena pas ja full dan malah sena jena pangki betala torin jam ngoya na santi jam noi pangki betala jam sa au yingo yin de tai kan jana di yigolan hai sante maru bo isko yualan hai pai kul masalan school kelas mayu chin ada jisu chum yeng ma jisu chum yeng ma kada jaya anjam kita berteman, yang ngomong cuma, kalau nanti na ngangkayo saya, ngomong cah ni macam ada saya tenang, ngajar ada saya kau ngomong mana, amen. Hakia di ngapai bu, hang ada punya, semua nyaman ada kiri ngapai yang ni, ando adeo, tahu hamu sengalan punya nam, hamu qualification jenam, hang punya tahu. Adeo hadapi suku wenyu lengkai, anyu lan eman sare dai eman yang alang lan anyu eman ya, tuman sekunde no ye dai tuman hangga linglat, yang hangga tuman nyau oplak, cari lengkai se AB1 tu jingha sing, tu hadapi payang hadapi ada kekini tambah 1988, mebu 99, umbeng menyimung. Akhirnya bayang di yang atau 99 Jubilee, Silver Jubilee atau pembiang atau yang di, ia lakpa atau bumen orang ngomong jong hebat pime, atau dia lenglak jule ngang kayo se teman muilan atau semua, ayen memang muilan dia, oklak jule, oklak jule, cara jule ia lakpa yuk ngomong kayo se mungai nang atau ngau tenang teman muilan dia kau muilan. Mai ayan ang buka wampas saya terki kuda dawan ada misi sendiri pemain hasil yang kuda dan menha dan kuda yo
Pada Jubilee, yayasan Yali Maya, teman dia ada ni hip hop hard lagi. Nang ngau baca teman bulan jam lagi bande. Aku tu mana? Yui bahasa shop, yui bahasa samsi, belum punya ci. Ayam boy, jah ibu me, kau nang me, yak sep yang me, itu nak umum me, nang sakit me, teman orang nanti me, nang ada berkorban. Nang sabsi dan buka wong yak dak berkorban. Ngane mo yukoy tola na subhana mo ngayon. Amen. Tolahem chapter 36 verse 1. Tada amen de I mong jang among pate nuwe ngauna iye kawong yeya hayang I jinne taiku hanggu yenang. Rome chapter 3 verse 18 Iman mukshawme kawang de nyampu yena kawang mukshaw no yile si adau jen tamana nina to be tamana hatu cha se I kai wande kawang am jimne tamana tada nuha hangu yeme I vi ia mongku alam jam huyenam tau jene awang ni ibu hai ni supa ibu adawa kata nuha yemai jene se teman kami kami teman ya ngila ni ya apa mon apa nyanyam tau jene kawang mai ma ku tai tau ku meno hadau jemai sa teman yang ku hadau lain ni de wande nang sampai nang de tui nadha alam ja hagu kawang ngau me hakia kami busi ama nang de kawang me hai sampai lui han si kapau de ama kawang me nang de hamsin hai ayana ni kenca binyang hai me pole panabas temane sa iya hayame temane yungwan ma ngau yang bukan jingyu jingha asaime jehnaulan tangte mulia koma hayame iman hamtumo leihan 2037 hayame Barnabas John Mark I Pai Daihu 38 hayang bu namasakan sikang maya sa sambasakan sikang maya sa yo samba yo hote ya yo si ibu maya sa hayang bu teman pame adau kita adau dai dam teman adau kata ni me teman Colossi chapter 4 verse 10 ahiba I Vishiba Hoya Bai atau semua kami yang apa kami Barnabas dunia lam jenang atau siapa